أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà. Haray en fotti hande ka julirde meɗen ɗo masjidu Ibadur Rahman. Haray ɗen ka page meɗen Facebook Union Duɗe Europe. Haray ko Union Duɗe Europe organisani en kon haray ka lewru sumaye, lewru waɗandu barke. Haray hiɗen wadde hande bayana on ka julirde meɗen ɗo laken e ley kongol Union Duɗe Europe on, e ley kongol yesoɓe ɓen ha hewta Amir Europe on fo inchallah, e wonɓe ɓen ka organisation. Haray ko yewteten hande mawdu meɗen on ɗo sujet on ko fi honnu ko suka yagal annabi Yusuf alayhi salam, ɓurɗo labede on e annabaɓe ɓen fo sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray feƴƴi. Aɗen yewta e suka yagal on ɗo ngal few ko honno o renorno, ko honno Allah dandirnomo ha o heɓi valeur teddungal ko o heɓi kon fo. Jon noon haray ado ɗum ɗon inchallahu en nodday ɗo suka meɗen goto maketeɗo Aboubacar Ba. Haray o jangana en ɗo yoga e ayeje. Si o gayni ɗum ɗon inchallah fuɗɗe ɗo yewtere nden haray na juutore kadi maximum ko 20 à 25 minutes, maximum 30 minutes inchallah. Haray men acci taw noon haray sukaɓe. Haray wonɓe men darude ka page ɗo haray o yiiɗo sukaɓe ɓe notike moƴƴa noon o yihinoɓe ɗo ɗo ko sukaɓe Cheikh Ahmad Ba ɓe woni jannude ɗo ɓen fo après midi ɓe ɗo ɓen ni. Haray ko ɗum yiɗon ha ɓawo to sonnaɓen ko to ɓe woni ɗum ɗo fu ko sukaɓen. Haray inchallah hino ka sengo ñaamu an ɗo kanko Cheikh Ahmad hafizahullah. Haray e amiru duɗal ngal Oustaz Allah Reni Sow ɓe ɗo woni amiru on e niveau Bruxelles, kamɓe kadi woni adjoint en amiru on niveau Belgique on fo inchallah. Haray ko minen ɗo woni ko fotti ɗo haray inchallah fi waɗugol ɗo bayana ɗo. Haray ɗen inna Aboubacar Ba falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هرأي يوتا دو في histoire النبي يوسف عليه السلام. Donc andi prophète on fo et messager on fo nombre mabbe on ko 124 000. Et der 124 000 messagers et prophètes, il y a 313 ko ben no woni ko wiete kon ar-rusul nulabe ben. Et der ben 313 no woton wiete be 5 ulul azmi jomirabe pellital be. Et der ben jomirabe pellital ko hombo woni ben ko annabi nuhu alayhi salam et annabi ibrahim alayhi salam et annabi Musa alayhi salam et annabi Isa alayhi salam et nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo e nder ɓeɗo ɓe jowo kadi ko ɓuri moƴƴude ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni khayru khalqillah ko taga ko fof kanko ɓuri e moƴƴude. Joni noon ɓe arno ñande goo ɓe landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeyni yimɓe ɓen fof ko mo ɓuri e moƴƴude nelaɗo jaabi kono tawi réponse mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabi on na on ɗon ɓe faala nanude tawi kamɓe ko ɓe faandi ko fi andugo fi dambe iwdi c'est dit racine on tigi on ko mo ɓuri moƴƴude on sa nelaɗo maaki si tawi ko fi racine goɗɗo iwdi makko haray ko ɓuri moƴƴude ko Yusuf alayhi salam. Pourquoi? Annabi Yusuf alayhi salam kanko ko prophète jo wonno. Deuxième chose on kadi baabe makko ko prophète kono de baabe makko wiyete Yaqub alayhi salam. Soro makko kadi grand-père makko kadi ko prophète jo wonno ko no wiyete Ishaq. Ko Ishaq. Ishaq kadi baabe makko kay ko prophète wonno ko hombo Ibrahim. Ibrahim hebi Ishaq. Ishaq hebi Yaqub. Yaqub hebi Yusuf. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Ɓe nayo non ko annabaɓe. Jonnon oɗo chaque annabajo Allah no okki mo goɗɗum haray himo jogi ko oɗajo annabajo jogaki. Allah okki annabi Yusuf ko wiyete kon ngari wono wiyete la beauté ka himo laba ɓuri fof si wona hombo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Joni noon annabi Yusuf oɗo ila ko woni paykon baabe makko yi'imo tawi oɗo himo mari avenir labaɗo avenir makko on no moƴƴi. Baabe makko tawi falaka Yusuf iwa takko makko tawi noon himo jogi kotiraɓe ɓe 12 ka baabe maɓɓe ko ɓe 11 personnes. Tawi noon Yusuf kanko ka biro makko ko kanko tun e miñam makko wiyeteɗon Bunyamin ko ɓeɗo wonno ton. Joni noon annabi Yaqub tawi o falaka o seɓɓe seeda wonoy noon ha ñande go annabi Yusuf o waali o hoyɗi kono woni hoydugol rêve o hoyɗi honnon ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. O inni o yi'i nange ngen e lewru nduwo soleil on e lune on e koode ɗen woɗeɗo fop hiɗe yaade sujjana mo ka leydi. ɓay o raconti ɗum ɗo rêve makko o yetike ɗum ɗo baabe makko kono de baabe makko Yaqub baabe makko andiki san oɗo mo mari avenir. O inni ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ta yeto be dey ta yeto kotira e mabbe fo ko hoyduɗa kon mais tay goto e mabbe nani. Joni non be décidi hande kadi il faut li éliminer. Joni be décidi ko be élimina Yusuf few. Tay non annabi Yusuf baabe makko jaɓata o yiwata ko makko. Nyande go non be ari be trompi baabe mabbe annabi Yaqub alayhi salam be jeeji mo be ni baba ko fi honnu a accata menen e Yusuf me yamen fijidoya comme wono pay koy luttube fo Yusuf chaque fois mo jodi takko ma do to mo jodi takko ma do acci menen kay wonde me yaada to men fijidoya e makko on say annabi Yaqub be inni akhafu an yakulahu zib
miɗo huli wata o ñaamu to yahu toon tun ɗumaji ɗin bonoji ɗin ñaama mo kono bonoji wiyete e français lou woso yehi toon joni weddi to ɗon haray ɗon fijude bonoji ɗi ngara ñaama mo ko ɗum woni mi faalaka honno yaadonge makko ɓe jeeji mo ɗon ha annabi yaquba absecti yo ɓe yaadu ɓe immi noon ɓe yaadi tawi kamɓe plan maɓɓe on ko fi hon num ko fi wargol mo ɓe elmina mo few ko non woni plan maɓɓe on jonno may ɓe immi ke noon ɓe yehi on say noon ɓe waɗi planji maɓɓe ɗin woɓɓe inni joni waren mo woɓɓe inni o wata en warumo woɓɓe inni joni ƴetten mo liɓen mo ka nder koloyro tawi ko hombo adduno on plan ɗon ko cheytani iblis la'anatullah ko on ɗon adduno ɗon no o inni ko en ƴettumo waɗen mo ka nder koloyro on say noon ɓe ƴettimo ɓe haɓɓi mo ha ɓe gayni ɓe ukkimo ka nder koloyro joni noon ɓe inni ko honno ɓe hewtitiroyta ka maɓɓe ɓe yeeto babe maɓɓe si ɓe inni joni o maayi ko honno preuve on tawi c'est des enfants ko payi koy ɓe heɓari plan moƴƴo ko honno ɓe yeetoto babe maɓɓe fi convaincugol ɓe nangoy bonoru ko wiyete ko lou par ce que ɗo gandi hari babe maɓɓe inni ko fi on ɗum nde hatta o acca ɓe yaada e maɓɓe ko fiwata bonoji ɗi ñammo ɓe referi ɗo directement ɓe inni joni ko wonɗe wadde koye nangu bonoru warendu ha gaynen avant ɓe ukkude yusufu ka nder koloyru ɓe ɓortuno yusuf ɓe itti dolo kunkon ɓay noon ɓe wari bonoru ndu lou on ha ɓe gayni ɓe ƴetti ƴiƴan ko ɓe wari bonoru ndu ko lou on ɓe wuji ka dolo kun hombo yusuf ɓay ɓe wuji ɗon ɓe yari ren kikiɗe ɓe aroye kikiɗe hiɓe wullinko wa jawu abaun insha an yabukun hiɓe wullinkino faminkino hiɓe heɓi suno triste ko yusuf maayi kon ɓe hewti men ya abana inna zahabna nastabik wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu zib min yehi de menen meɗen fijude min ƴetti yusuf min accimo taw ka piihoye amen koye woni ɗon yo gardu ɗon bonor ɗum ari ñamimo wama anta bi mu'minin lana walaw kunna sadigin an non a hoolotako men hay say ko gonga men wooli par ce que na gonga kadi ɓe wooli à partir de là annabi yaguba andi directement ko ɓe woni e wolde kon fof ko fenande on sey ɓe ƴetti dolo kunkum ɓe holli ni baɓe ma ɓeni hino ɗo dolo kunkum hino ɗo batte ƴiƴanɗan ko ka dolo ko yusuf annabi yaguba o ƴetti dolo kunkum o daari ni o tawi dolo kunkum hay e nokku kun sekaki on sey o landi ɓeni comment que possible bonoru ndun ara ɓorta yusuf ha gayna ñamamo hara dolo kunkum sekaki ko possible noon bonoru ari avec violence ndu piimo ndu ñamimo hara dolo kunkum hay hunde sekaki ɓe andi o andi kisan ɓe ɓortumo ha ɓe gayni ɓe waɗi ko yusufu goɗɗum kono o andari ko honto yusufu woni on sey noon annabi yaquba o moɓidiri yimɓe ɓen fop ka hoɗo ɗon village o fof yoɓe yewɓe ƴaɓɓiɗoya yusuf ɓe aroyi ha ka koloyru ka annabi yusufu ukka ton ɓay ɓe hewti ɗon hiɓe noddude jibril ari o ɗannini yusuf o ɗanninimo ado ɓe okkudemo ka nder koloyru ɓe yini latu nabbi annahum a yeetitoyoɓe ɓe ɗum ɗo mais c'est après des années a yeetoytoɓe ko ɓe waɗi ɗo kon si ɓe ari ɓe noddi yusuf fi wata yusuf nooto ɓe anda yusuf to ka nder koloyru jibril ara ɗanninamo o ɗano si yehi ha wonɓe ɗaɓɓitude mo ɓen ɓe yehi few après kadi yusuf kadi fina o woni toon balɗe tati woɓɓe no feƴƴani tun hande kadi tawi ɓe ɗon ɗama ɓe falama heɓugol ndiyam ko ɓe yara ɓe immini goɗɗo no yo yawo ɗaɓɓanoyoɓe ndiyam on noon o wari no ukkirno tun ko ƴogir ɗum ko ƴogirgal ngal annabi yusuf tumbi nder toon ɓe ƴawnimo ɓay noon ɓe ƴawnimo noon hande kadi ɓe tawi yusuf no laba moƴƴano ɓe niya en heɓiɗo pay ko laba kum joni noon ko honɗum wonde wadde man yeeyemo heɓe mbuuri débarrasse ɗen e makko ɓe yehi ɓe yeeyoymo e nder leydi égypte misra tawi ɗo histoire ɗa ko feƴƴi ko honto ɓe wonno ko palestine ko jérusalem kawo guere woni wadde fewno ɗo ko ɗon o wonno joni noon ɓe yeeyoymo honto égypte kono égypte wiyete ka france ka arabe misra ɓe yeeyimo toon noon tawi noon sooduɗomo on kadi ko hombo ko ministre jo premier ministre on e ndin leydi ɗon kadi jogiiɗo feere moƴƴa ɓay o yii pay kunkum no yirno pay kunkum tawi kanko e ɓeygu makko ɓe heɓaari ɓiɗɗo few kono ɓay o yii pay kunkum o anndi ki sankum pay kunko markum avenir na n'importe qui na soodeteɓe ni ɓen tun hara ko fi macca ngan kako o inni ɓeygu makko akrimi maswaya oɗo jogitomo moƴƴa teddinamo asa an yan fa'ana oɗo un jour o nafoyey en aw nattahisahu walada maɗum ko wonne wadde considéré en oɗo joni comme ɓiɗɗo men hande kadi oɗo wata en utilise mo hande kadi few respectemmo teddinenmo wona fi en soodimo ɓeygu makko jaɓi absecti ɗum ɗo fof ko introduction on taw fi en andi ko hombo woni yusuf en andi ko yusuf fo wiyete baɓe makko ko honno yaquba
babe yaquba ko honno ishaq babe ishaq ko honno ko ibrahima woni khalilullah jatigijo Allah on ka en andi do joni ko honto woni ko iwri joni non ɓe soodi mo ɗon hande kadi o wondi ɗon e ngala nebude moƴƴa ko ɗum simi ɗo yawnude ɓe woni ɗon noon ha Yusuf noon o fuɗɗi janɗude joni noon tawi hande kadi vie makko on change few ka woni ɗon il est en bonne condition imo ñamude moƴƴa mo walade moƴƴa il fait ce qu'il fait yeyi noon ha hande kadi noon o janɗi tawi o foti moƴƴa ɗon déjà himo laba o woni kadi en bonne condition mi sikki ara ɓeydike ka o ɓornoto coñci ɗi o faala o ñama ñametemo o faala o walo ka o faala kadi tawti kadi bote mo jogi on kadi qu'est-ce qui s'est passé bayana meɗen on non ko ɗo non woni e arde probléme on non naati hande kadi hakkunde Yusuf e hombo e Zulaykha ko hombo maɗo wiyde Zalikha ko hombo woni on Zulaykha ɗon ko hombo andi mo ɓeygu ministre o tawi hande kadi ko wiyata konko français tawi Zulaykha hande kadi busani Yusuf tawi on saka duuɓi makko ɗin towi hande kadi o yano laaɓa tawi ko faala o koɓe waɗi hon ɗum ko boni probléme on non ari ɗo noon hande kadi o essaye o waɗi tentative ji ɗin fop fi yo bonide Yusuf n'a pas accepté wonoy noon ha ñande goo nde ñande waɗi plan dernier plan makko on waɗi hande kadi tawi lanɗo on ala to ministre on ala ton hande kadi o prépari palais on fou hande kadi ayo gayni préparde palais on fop ha moƴƴi o yehi o pari ha moƴƴi kanko kadi debbo o parfimi o waɗi coñci labaɗi fotuɗi tum wasi tawi joni on no jombajjo hino yawde ka modi mum o pari ha moƴƴi o inni Yusuf kadi pari ha moƴƴi hande kadi o woni noon ka nder palais o fon wona par exemple joni ka nder juulirde ɗo o ara yeeso ga o nodda noon Yusuf hara sorti on noon ko goto bafalngal ko to tum no Yusuf natirno tum o inni mo honnum o inni mo faala ɓe waɗi ko boni Yusuf o inni maazallah innahu rabbi ahsana maswaya miɗo suwoli Allah mi watta ɗum mi watta ko boni few modima o accueilli lan ɗo o traita lan comme un esclave o teddini lan o logi lan o ñammini lan o sonni lan coñci o waɗani lan tout ce qu'il faut comment ko honno mi wawata trahise mo joni mi waɗa ko boni avec ɓeygu makko c'est pas possible mi waɗata few debbo on jeeji mo elle n'a pas tout ce qu'il n'a pas fait o jaɓari few Yusuf sali few tawi noon debbo on hande kadi o gayni traumatisade hande kadi joni o prononcike mo faala yoɓe boni ɗum Yusuf jaɓari o heɓi envie Yusuf jaɓari joni noon si Yusuf jaɓari o huuli kadi wata modi makko o andi joni noon inni coûte que coûte ko ɓe waɗa ko boni ko Yusuf inni coûte que coûte ko boni ko watta ko fes malgré que c'est un jeune mo woɗo inde vraiment mi gay komi jeune jo no yomi mi profita joni hande ko ɓeygulan ɗo je m'en fous kala ko yaltoyta mais il n'a pas fait o anditi ki sanko modi debbo on waɗanimo kon o anditi accueil mo heɓi on o anditi kadi Allah hino rentimo o anditi kadi waɗugol ko boni kon hino harmi o sali kot debbo on noon desidi ko be waɗa hande kadi Yusuf ɓaytayi pellet debbo on desidi hande kadi qu'est-ce qu'il a fait o dogi joni noon o dogi tawi noon bafe fe fof no soki Allah waɗanimo miracle kala bafal ngal o suti hara ngal sokkino o toro Allah tum bafal ngal udditano hoore mo debbo on etoni parce que mo andi o fermino bafe ɗen fof Yusuf ma rapport de sorti hande kadi kono Yusuf ka woni dogude ɗo himo dogude ni vitesse debbo no iwri ɓawo makko ɓe hewta e portail on tum o uddito ɓe yaha kadi pale on no janɗi moƴƴa noon ɓe hewta e portail gotum on non kadi uddito ɓe hewta e portail gotum on non kadi uddito ɓe yehi ha ɓe hewtoy ka dernier portail bafal sakkitingal ngal tawi hande kadi o hewti ɗon debbo hewtimo hande kadi directement nangirimo on to ɓawo ga no nangirnomo ɓawo tun ko honno waɗi doloke Yusuf on seeki parce que o vippituma avec force ɓay doloke on seekiki hande kadi bafal ngal udditi mais no bafal ngal udditirno tawi ko hommo woni ka dammugal lanɗo on ministre jo modi debbo on joni noon probléme yalti hande kadi debbo ko ɗum ɗon hulno Yusuf ko ɗum ɗon hulno tawti himo huuli Allah kanko kadi joni noon hino directement debbo ɓay tawi hande kadi o hersi o heɓari ko faala kon o accuse directement Yusuf hande kadi o inni ma jazau man arada bi ahlika su illa an yusjana aw azabun ali ko ɗum waɗata o mo ari ka nder pale ga mo faalalan violugol o accuse mo ko gonga ka ko fenande joni ko honno wattemo noon wo illa an yusjana e laɓaymo ka prison ma ɗum tortire mo aw azabun ali ma lette musuɗe hande kadi ɓay o woli ɗum ɗo Yusuf yeƴƴiti ko sandari mo
wayni Yusuf ini hiya rawadatni an nafsi ko kanko faala wadde debbo on wowli ha convaincu modi mo wondema ko Yusuf ari agresse golmo fi wadugol mo ko boni gorko on seytini non hande kay dan do sa tawi gorko ka ɓeygu ma hande kadi o seytini o moni moƴƴa non joni noon kono gorko on ini o ini addanay lan ɗo joni preuve wondema pellet ko kanko agresse ma sina ɗum mi taƴa e hoore ma nden maintenant ka wonɗen ɗo joni addata preuve o sina ɗum sa addari dalil wondema ko o tooñe ko directement ko a maayo o joni annabi Yusuf wadmi o tori Allah sa heɓi difficulté kala ko heɓuɗa ko ya toro hombo Allah surtout quand il est accusé o tori Allah o inni yo Allah addamo preuve tawi ke nder palais ton y avait un bébé de 3 mois woɓɓe inni 1 mois woɓɓe 6 mois tawi comme bobo ɗon un bébé himo ka nder palais ton Yusuf inni wo seede an on preuve an o wondema debbo on o toña ko o bobo ɗo on say lan ɗon inni ene a fallan jalde konno bobo wata témoignade ma oɗon wawi wadde témoignade ɗon ko bobo ni o inni ko o tigi on say bobo hun ko waɗi ni on say bobo hun kun wowli hari ha hande kun wowlare imagine bobo moye mo wawi wolde non mais ne ñande bobo hun kun wowlno ko inni hon non ko inni lanɗo wosi tawi doloke Yusuf on ko yeeso ɗo o sekiri haray ko Yusuf ɗaɓɓiti debbo on ko Yusuf hari ari agresse golmo toon fiyoɓe waɗi ko boni si tawi noon doloke on ko ɓaawo sekori haray ko honnon haray ko debbo on bobo woli ɗum ɗo ɓaylanɗo on daari tawi o daari yeeso ɗo o yaari o yiltidiri Yusuf tum o tawi doloke on konto sekori ko ɓaawo o ɓanti o daari debbo on daari Yusuf o tawi pellete Yusuf no mari gonga ko honno o inni debbo on istahfiri li zambik an tuubu rottoɗa ko waɗɗa ko moƴƴa o inni Yusuf o inni o inna kaydahu nazi pehe maɓɓe ɗe no boni o inni Yusuf yaw tawi hande kadi o heɓi confiance e juuɗe Yusuf o hoolike ko debbo on kono debbo on himo jogii pouvoir moƴƴa Yusuf o inni rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay miɗo préféri joni yawgol ka kaso ton e di waɗugol o bone ko falnoyo men waɗirɗo kadi debbo on o haɗari ɗo tun kadi ɓay ɗum ɗo feƴƴi wowlama noon hande kadi ka saare foppo andi en fo on hande kadi ɓe ni o lanɗo ɓeygu makko kanko o ronkuwomo o jokkodira mo busana sina gollowo makko on yimɓe ɓe woli ɗum ha debbo on o hersi o andi mini o Yusuf no labano moƴƴa ka debbo on ko honno waɗi o invite rewɓe ɓen fof ka saare o invite ɓe ka palais tawi ko invitani ɓe koɓe yi'u Yusuf o addani ɓe noon ko lesete waɗa joni o addani ɓe pomme de terre fi lesugol ma mango kala ko lesete ko fop o addi o joɗɗini ɓe mo be hino lesude hiɓe wolde ni waɗa joɗora ni ɗoɓɓe fop mo be no concentré o yawi o yinno Yusuf yo Yusuf paro Yusuf pari moƴƴintini Yusuf anda ko fi honno o inni ukhruj ilayhim yaltu rewra ka rewɓe woni ɗon yaha Yusuf no rewrirno ɗon ɓe yi'imo wo akbarnahu ɓe mawnini fi makko wa qatta'na aydiyahunna ɓe taƴi juuɗe maɓɓe ɗen ɓe hettiti tawi hande kadi ɓe ala contrôle ka hakkille maɓɓe ko darugol Yusuf tum ɓe woni ha ɓe hetti juuɗe maɓɓe ɗen sans se rendre compte hakke ko Yusuf labano ko ɓe inni ma haha basharun o na adeni fo in haha illa malakun karim o c'est pas un être humain ça o ko malaikajo hara malaikaɓe ngay ko malaikajo tedduɗo kadi tellement ke ko laba kon ɓay ɗum ɗo waɗi hande kadi Yusuf tawi hande kadi probléme ji ɗin ɗuuɗi on say noon o préféri naɓede ka kaso on say ɓe sokkimo ɗon andi combien o wonno toon plus de 9 ans himo ka kaso Yusuf kono tawi himo préféri hande kadi kaso ngon e di waɗugol honno ko boni kon ko ɗum goɗɗo quelque soit no woɗiri wata waɗu ko boni que ça soit ko jiwo ma hara ko gorko a soñjade tampa no ɓuri a waɗugol ko boni ko wiyete kon adultère gorko yo yaw jaato jiwo ma ɗum jiwo ya jaato gorko Yusuf ɗo il était jeune mais o résisti o wakkili o jaɓari o soka pendant 9 ans plus de 9 ans himo soka kono tawi ko ɗum ɗon ɓuranimo tawi o wakkilaki jatodirgol e jiwo tellement que hino harmi sa jatodiri e jiwo haray a waɗi ko ɓuri e harmude kon sa jatodiri e gorko an jiwo on haray a waɗi ko ɓuri e harmude kon haray a respectari hoorema a respectari famille ma on
haray kadi modi ma jomboyte o tawati a déjà passé par d'autres avec des autres haray hande kadi amara respect ka modi ma parce que modi ma aray o ron kama tawde so wondi tout directement o anda vraiment a rewrido haray il n'a plus de respect pour toi mais amma si a jombama a jiwo a ari ka modi ma o mo tawi vraiment c'est la première fois hida ka paquet kan kadi himo ka paquet o respecte kadi famille ma o mais so ari o tawi contraire c'est dit ko mi fala yude do joni hara o tawari ara mara virginité ma o hara boni lanni hande kadi gorko il n'a plus de respect pour toi c'est la même chose que debbo kadi si ari tawi gorko kadi o mara hara il n'a plus de respect pour lui ko buri no moƴƴi on do fo ko zenbe sukabe moins de 20 ans madum 20 ans on fawi seeda mo beesi yehi ha hewti certain âge a falama jombugol yeto nene ma e babe ma mi fala jombugol au lieu de faire des bêtises siko jiwo on kadi o yehi ha hewti certain âge o falama jombede yo inno nene ba mi fala ko jombala mi fala ka wadde bêtise dum haray na ko hersinino entre parenthèses nene Khadija la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam ko kanko épouse nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dum na ko hersini ida wayide do joni ende de collègue mo wonda golli jangidude gago yiyamu ni tun namde fala en jommidir dum na ko hersini ay naari hida fala yo jatodir ko inuda hida fala yo jommidir dum ko respect non déjà mawbe mabbe ngo weltantoma mawbe sagata kadi weltanoma vous êtes des jeunes jommidir on hakkundeji modon non ça n'empêche pas hande kadi fi don jangude ko dum non buri e di jodagol hara do wendinirade SMS je t'aime dum ko bakkat du wonno hewde dum ka da non si tawi ko beyguma do wawi wonde don jommidiron hido wondi yahon ha gayno jangoygo sino fala non joni wadon programme fi hebgol biddo ce n'est pas obligatoire so jommidiri hande be hebo biddo jango non mais si tawi joni a jatodiri do e goddo joni pendant toute la journée tu penses à elle aussi elle pense à toi jemma on fo au lieu a jodo revisugol ko a jodo mijagol fi makko kanka o jodo mijagol fi ma hande kati ça ne sert à rien de tout au lieu de ça na ya hersu baba bimmi falama jombede dey baba ma ina ene tu as trouvé quelqu'un oui j'ai trouvé tel belando s'il est d'accord vous vous mariez directement si tay ko jiwo si ko gorko kadi baba vraiment walle lammi jomba a hebi goddo mi hebi tel que ça soit yo wonu to harako o juldo ko dum do moƴƴi donc andi c'est interdit haray yo gorko jombu debbo hara debbo ko juldo gorko wona juldo ça se fait pas le contraire c'est possible mais dum daw c'est impossible on fami donc jono mi artaka Youssouf be sokki mo ton pendant 9 ans plus de 9 ans jono ko no wonno cause fi yo yaltu o laamo non hande kadi o hetti place mo premier ministre ron jogino on ministre de l'économie au niveau de l'Égypte wono ino haalando on non o reevi o inni o yi nayi fayudi hino nyamude nayi hori dino nyamude nayi fayidi din on famata ngal pulalo dido hidi woni honno mince dida hidi woni gros mince jidi non no nyamude burdi jaddude di maigre jidi maigre merci oustaz di woni très très maigre jonno landi dum non taybe wawaade o firande mo rêve makko goddo non hari no wonduno e Youssouf ka nder kasoto o hoydu no oya hoydi wonde ma himo rondi goddum ka hoore makko colli din no nyamude don oya hoydi goddum o woni o yaldi ka nder kaso himo ko woni serveur joni lando on ko lan kanko servata lando on berene Youssouf inni an a yaltay lando jettama golle Youssouf inni an sa yalti do be pandete colli di nyama ngadi mandi jonnon oda ko be revi kon Youssouf firani be woni réalité jonnon Youssouf bay oda yalti on non pandama oda yalti o yayi hande kay woni serveur lando non hoydi dum non on say directement on o rappeli ki sam o inni bay on no fo wawa firde revon mi yahay mi lando ye accitela mi ya Youssouf wawa firde o yayi non o taw Youssouf ka der kaso o explique ni Youssouf no yeti be hono traduction rêve ko lando on rêve ko directement lando on inni yaltino e mo adda non lammo bay werani Youssouf yo yaltuga kaso inni wala yaltude taw hatuma de debbo lando reconnaissy ko wanno ko be ya rewbe kadi tajinobe juude mudum kambe kadi be reconnaissy wonde mako kambe falano yo dabbirnomo ko boni ko hina kanko si be reconnaissy dum don o yaltay si be reconnaissari hara yo ala yaltude don famude beri be yetimo lando noddi debbo o inni Allah na hasal ha joni non gonga o feñi anara wattuhu an nafsi
ko min tigi ɗaɓɓirnomo hande kadi rewɓe ɓe kadi ni hasha lillahi ma alimna min no min so meɗen mooli Allah min andira yusufu hay e hunde ko boni yusufu ini zalika onno wo ko waɗani ɗum ɗo ko fiyo annu lam akhunhu bil ghaibi ko fiyo patron an on andu mi jamfanokimo ka wirni inna allaha la yahdi kayda al kha'inin Allah wallata ɓe yimɓe jamfotoɓe waɗa ɓe ko boni few o wallitotako ɓe ko wallitotoɓe ko waɗa ɓen haray koko moƴƴi ɗum ɗo ko yon andu Yusuf himo labano goto e moɗon heɓata bote sifa ko Yusuf jogino ko si tawi présenti ke yeso ma fi ko boni ko ya refuse few ko ya andi to Allah si tawi nene ma rentama baba ma rentama koto ma renta ya personne qui te voit mais Allah il te voit. Ça c'est la première chose. Deuxième des choses, Yusuf en ce temps ko suka. Deuxième aussi debbo on kay ko jogiiɗo valeur, jogiiɗo teddungal. Mo beno yiɗi sifa on debbo. Malgré tout ça, Yusuf o wakkili o résiste o waɗari ko boni ko. On fami ɗum ko on tiroto nge leçon o onon kadi sifa ɗi occasion ji no o ma présentadade. Ko ya andi to he simi waɗi ɗum no de Allah no rentila. Inna mi waɗata few. Jonna e deuxième exemple ɗo ko Yusufu jonnuɗen jonnen kadi haray kadi ka rewɓen kadi est ce que wodi debbo kadi résiste ɗo boni on présentani mo inni no oui ƴetten joni Mariam nene Mariam alayhi assalam on andi ko moni Mariam kombo nene Isa Mariam oɗo kadi fewndo o yahuno fewndo wonno elle était enceinte de Isa o yehi non avant qu'elle soit enceinte taw o yehi kanko tun ka burure Isa onno Mariam jiwo labaɗo fotuɗo rewɓe ko Allah tagi kon fop kombo ɓuri labede ɓuri moƴƴude numéro 1 ko Mariam nene Isa kanko tunno himo ka burure hay goto ala takko makko directement ko homo présente yeso makko ko ange Gabriel Jibril alayhi salam Jibril kadi ari tawi hino laba himo waɗi mbaadi neɗɗo himo ɓurni coñci daneji ping ware nden hino foti himo laba ha yoɗino joni noon hino jiwo labaɗo hino ɗo kadi honnum gorko labaɗo kamɓe tun honto ka burure hay goto rentaɓe kadi qu'est ce qui va se passer directement debbo on ɓay ko hulowo Allah nanen to yiwnuno Yusuf ko hulowo Allah ka o jaɓari waɗugol ko boni ko ɗo ko contraire on malgré Jibril ko addimo wona fi ko boni kono directement no yinomo o ini auzu billahi min ka in kunta tagiya miɗo mooli Allah e ma so tawiɗa hula Allah wata ɓattolam few directement debbo o ñaaɗi few ta ɓattolam gorko duwaka ɓattade debbo janano debbo on kadi imanu makko on o résiste few o ini mi yiɗa ya ɓadolam few ta mema par ce que mi andama hina a moodiya on say o inni wo komi ari ko fiyo mi okke ɓiɗɗo ko fiyo mi okke ɓiɗɗo o inni anda e kunuli wala konno mi heɓirta ɓiɗɗo min wona mi waɗo o jeeno mi waɗa wona waɗo ko woni wala makko bahiya mi jombaka mi waɗata jeeno konno mi heɓirta ɓiɗɗo tawi toujours himo waɗa on ta meman few on say o inni rasulu rabbik li ahba laki ghulaman zakiya an o inni anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar walam ak baghiya qala kazalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wo ko don tigi de Allah inni ko fiime en okke ɓiɗɗo fiyo wonu miracle hara joni ɓiɗɗo heɓeteɗo hara mo mari nene kono mara baba iɗon andi no wodi goɗɗo ton iɗon andi no wodi goɗɗo heɓaɗo o mara nene o mara baba kombo Adam alayhi salam no wodi goɗɗo heɓaɗo hara mo mari baba kono o mara nene Hawwa alayhi salam no wodi goɗɗo heɓaɗo himo mari nene kono o mara baba Isa alayhi salam no wodi goɗɗo heɓaɗo mo mari nene mo mari baba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo il faut retenir ça manto ɗon moƴƴa so landama goɗɗo heɓama o mara nene o mara baba ko bemmen Adam alayhi salam ko kanko ada tagede ko kanko on perde l'humanité o fof ko hommo non heɓa kadi tawata himo mari baba kono o mara nene ko Hawwa par ce que Hawwa ko iwi koye Adam kon kadi o mara nene on ɗon contraire on Isa himo mari nene kono o mara baba amma enen luttuɓe fop hiɗen mari nene hiɗen mari ellet wata o yaɓadomo fi wata ɓe waɗi ko boni kon fes mi falaka hay nodditalan hande kadi on fami nayo goɗɗo ƴettu jonna ɗo jiwa numéro téléphone muɗum pour faire quoi ça ne sert à rien sina fi ko boni komi fuɗɗono noon galeso si yehi ha a falama jombede hersinaki a moƴƴa ɓuri nene Khadija ma a moƴƴa ɓuri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sa falama jombude ma jombede
directement ko ya yewolna mawɓe miɗa faala jombugol oɗo ɓe waɗa démarche ji ɗin hiɗa wawa jombude ma jombede hara hiɗa jangude ça change rien du tout na fi a jombi hande ma a jombi jango faɗɗi jango heɓon ɓiɗɗo si tawi ko ɗum won huluɗon deuxiéme de chose on ka naynugol mimmi mara mbuuɗi hiɗa mari mbuuɗi oɗo ka no mari mbuuɗi paranɓe maɓe no dankade ɓiɗɗo maɓɓe on jiwo on ɓeɗa ka no dankade ɓiɗɗo maɓɓe gorko on hande kadi ɗon wawi jommidirde wondo no kesa ɗum wawi wonde ka paranɓe gorko on ɗum wawi wonde parande jiwo on ɗum noon ɓuuri e moƴƴude e di o jatodirde waɗon ko boni waɗugol ko boni kon no harmi on faami mi dernira yewtere ko ɗum wallata goɗɗo fiyo protège o piiji tati ko wawa e ma protège ude hara waɗari jina ko wiyete kon adultère hara waɗari ko harmi la première des choses ko ya jombo sa jombi hande kay haray no wodi ka daganima la deuxième des choses ko wondi watta si yehi ha joni envie ji ɗin ɗuuɗi ka hoore a jombari ko ya hooru jeûner tous les lundis et jeudi 13 14 et 15 de chaque mois la troisième des choses on kay ko walla e ma kadi ko hippugol gite maɗen kadi siɗa darde hara darade jiwo labaɗo hara darade gorko labaɗo siɗa yawde ugginoɗa ko ɗiɗo tati walla e ma fiya waw renade sifa no annabi yusuf alayhi salam renorno fi kadi waɗo ndene mariam alayhi salam no résertirno noon jibril malgré wona ɗum adduno jibril kono o holli anni e on vraiment wondema pellet kanko hay so tawi oya ko arno waɗugol ko boni mais o waɗatano kala noon kadi miijoji ari hoore ma o ko a wi auzu billah par ce que mariam ko ɗum wino auzu billahi minka in kunta taqiya miɗo mooli allah e ma nde goɗɗo miiji waɗugol ko boni o haray cheytane ɓadike mo joni noon fi dégagegol on idée bonɗo ɗon ko a wi auzu billahi min alcheytani rajim kayinde auzu billahi min alcheytani rajim o yahay kisan auzu billahi min alcheytani rajim auzu billahi min alcheytani rajim ko cheytane miijinta goɗɗo fi yo waɗu ko boni joni noon fi ɗum ɗon chaque fois auzu billahi min alcheytani rajim astahfirullah wa atubu ilayh joni noon mi daro wanwa ɗo fi wata juutu ha leero o yoni inchallah ko reteneten en andi yusuf inde makko nden e inde baabe makko e soro makko e grand père makko ka wiɗen inde makko nden ko yusuf baabe makko ko yaqub baabe yaquba ko ishaga baabe makko ko ibrahima woni jatigijo allah o deuxiéme chose en jonni ko honno o résistri o wakkili o waɗari ko boni ko en jonni kadi fi mariam ɗa kanko kadi ko honno wiɗen si goɗɗo falaka waɗugol ko boni kon ko piiji tati o watta premiére ko honno ko yo jombu si tawi mo mari feere sa falama jombugol inna mi falama jombugol baba maɗo jiwo mi falama jombere deuxiéme ko honno ko yo hooru o wakkilo hoora le lundi et jeudi maɗum le 13 le 14 et 4 et 15 de chaque mois troisiéme chose on ko honno koyo hippugite makko de andi ko sa daari joni sinanga miijitagol surtout noon téléphone ji ɗen wonde a ɗaɓɓitay ni to yiya to piiji ko duwaka darede directement qui passe hara nangari dargol ɗum noon sa waɗi ɗum ɗo allah renete o aynama o hiwama o dandama kadi salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amiro no mari konngol goto bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا haray min ko hunde wotere pet mi wattata sas meɗen ɗos ɓe maki yewtere ala wonde ko waɗa ɗon taali kono komi wattanta en ɗon ko hoolare nde seede yusufu himo hoolori allah o woni kay hoolaɗo oyi o falaka jamfade patron makko par ce que patron makko soodi mo addi mo ɗo ne'imo o wata jamfade patron makko e ɓawa makko ɗum ɗon holli ko aaden holniɗo enen ɗo fof enen kay ɗen wawi ñemtinde yusufu wonin aaden holniɗo har a fenanali mawɗo ma a jamfaki mawɗo ma a jamfaki mo wonduɗa a jamfaki e goto kala ko wonuɗa o wowla gonga o wallahi sa waɗi ɗum ɗon haray inchallahu allah on renete haray miɗo tori allah subhanahu wa taala yo allah faamin on yo allah on kay reenu on e waɗugol ko boni kadi yo allah reenu en fof ko waɗugol ko boni rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada allahumma rabbi salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam haray e weltanike amir on inchallah weltanike sukaɓe kadi surtout kadi koɓe deƴƴi kon ɓe jenti kadi haray ko sukaɓe ni ka duɗal oustaz ahmadou ba andiraɓe jonno ahmad mohsin on haray ko ɗum yiyaton ni hara juulinde no heewi tew sukaɓe hara hiɓe ha ɓawo to hara inchallah aɗo e fermude ɗo ka page ɗo hara jonne ɗo cheikh ahmad konngol ko ɓuuri e fande inchallah falyatafaddal
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا jusqu'au anni tingol ko yidon do no foti no lava inshallah tous les dimanches ha summa yo maya inu do Europe no yabani en dum do. Hare dimanche aro inshallah be si be do fo olle do nodda kati hare yon aru même heure 14h. Hare inshallah nanyade mawdu mengon ko isa annabi subscribe gal annabi abbas ngal no be jangirno nanyade ko cheikh wudu anta yotarne inshallah hada fo mo re no xambani ngande kati jazakumullahu khairal jaza. Shukran e weltanike be inshallah hare semaine prochaine hare nanyande ko fiino ko honno gandal dabberte ko honno be yangori ha be hebi gandal ngal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.